yatewe iteka rero yuko uyu munsi aribyo bahamagara nk'umwigisha ashobora guhagararira igitabo cya Bibiliya kugira ngo mvuge amajambo y'Imana ko amajambo y'Imana Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Igihe ariko navuga Imana mvuga ibyayo mba numva nuzuye, mba numva mpagaze ntatiriganika na gatoya, mba numva nta bwoba mfise kuko mba nzi ko ijuru rishigikiye Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Ubwiriza nababwira abantu b'Imana. Kwanza dushimira Sheikh Nyerere yamaze gutanga ikigwa. Mugabo nagenda mwibutsa yuko kumara iminsi myinshi utakora imihazara hari ingorane bitera kuba update, hari ibintu urasubira inyuma mu bisanzwe. Nk'aba bandi bari bamaze iminsi kuri terefone na koja nyize batari kuzizana ukazana Yeremiya 8:8 icyo twarivuye ko kera kuri yakirika tugitangura imihazara. Abandi abarundi bigisha navyo bozara baravyibagiye kuko ivyo byasiguritse kera. Aha nani umwanya rero bitako mu magambo makeya uwumvise igitabo cya Bibiliya mugifise bari mwisomere. Hajya Yeremiya 8:8 hari abantu bari barazanye inyigisho muri Isirayeli. Umutwe w'amagambo gute Imana ijana abayuda kugira inyigisho zabo kuko kugira gute kuko guhakana Imana. Barazanye izindi nyigisho bandika ibindi bitabo byo kurwanya Imana maze babizana mu Isirayeli. Imana irakazwa n'Abayuda ibabwira ati inyandiko zanyu mwanditse n'iziki z'ibinyoma rero ngo ni Bibiliya. Icyo twarabirenganye aho si Bibiliya kiravugwa ariko aravuga inyandiko z'abo bandi umuntu wese nagere yisomeye nta mwanya na bitatu. Icyo cyari bya kera uko ukunda akazi. Ikindi kintu yazanye akazaba ngo muri Bibiliya ngo ijyaga zo ngaho nyene ngo mubwire iki ijyaga zo by'Imana ngo biri kumwe natwe ngo none ngo abamisiri ngo banditse ibyagezwe n'Imana ngo ibyagezwe n'Imana muri Bibiliya ngo byanditswe n'abanditsi b'ikinyoma. La hasha shehe inna lillahi wa inna ilaihi au wengine waweza kukuliza mambo kama haya wewe upaka umeyani sikuliga kwenye uwanja kabisa ndio kama hizi ukuri kuna kazi mwanya ba imeka milongibira bari bikira kuri jemba ngo bakwikorera ubizana kubwira Bibiliya Imana ibyagezwe by'Imana muri Bibiliya ntabwo byanditswe n'abanditsi ahubwo twiyandikiwe n'Imana ubwayo nta n'icyo yarazi. Gusubira mu byagezwe 9:10 gushika mu murongo wa 11 gusubira mu byagezwe yego 9 umurongo w'10 cyangwa so 3:18 gusubira mu byagezwe 3:18 haranditse ngo 3:18 icyo gihe ni koko nzorahisha mu mwonga hanje mbahoye ibiri byose bazoba bakoze byo guhindukiriza izindi mana. Urumva kwanza awaha Imana ariko arabwira yuko azobana n'abo Bibiliya kose byo guhindukiriza izindi mana. Ibiri bari barazanye hehe bari barazanye Isirayeli bazanye ibindi bintu Imana iracyavuga ati nzobahonya wewe igiti ekiri Bibiliya 9:10 avuga gute kubayo kwanza 31 umurongo w'18 ahasava amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi reka kuraba ku ruhande ubwiriza neza kuri wabizanye amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi uhoraho amaze kubonanira na Mose ku musozi Sinayi agira gute amuha ibisate bibiri byanditsweko ibishinga intahe ibyo bisate by'amabuye byari byanditseko n'urutoki rw'Imana. Ibyagezwe by'Imana byanditswe n'urutoki rw'Imana. Abanditsi ngo banditsi banditse ibyagezwe by'Imana muri Bibiliya ngo banditse ku kibinyoma byanditswe n'urutoki rw'Imana. Ariko barabwigwaja bari abantu bari barazanye inyigisho z'ibinyoma mu Isirayeli ubwo turabona mu Musozi 3:18 kuki uza muranyote n'ataramaze mwanguriye hakuna tambaje baba ubiriza rero turi kuri madivuga ngo je Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Bwana Hamza, ndo mada hiyo sio mada? Ndo mada hiyo. Basi nilikuwa nasubiri Nyerere aseme Biblia sio kitabu cha Mungu. Sasa ukasema sio kitabu cha Mungu, Qur'ani inasema Biblia sio kitabu cha Mungu, basi Qur'ani ingekuja inasema Biblia sio kitabu cha Mungu, bado nikubali.
Korowani Biblia inasema mimi Biblia sio kitabu cha Mungu. Ninakubali hapana maneno yako wewe shehe. Hapa sio karimi hapa, sio kadimi. Hapa ni maandiko hapana karimi. Biblia ikisema yenyewe. Sasa mimi bana, sikiliza jamani. Sasa funika Bible. Mimi nafunika. Funika Biblia. Kwa sababu mimi naamini kama Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, nafundisha Biblia kama ni kitabu cha Mwenyezi Mungu kupitia Korowani peke yake bila kugusa hata Biblia. Ndani ya Qur'ani. Sasa watakubali Korowani kikubali? Maswali niko nayo. Korowani kikubali Biblia ni kitabu kilitoka kwa Mungu. Ninyi mtakubali? Watapinga tu. Ndio swali. Korowani mimi sitatumia tena Biblia. Nauliza swali. Korowani kikubali Biblia imetoka kwa Mungu. Ninyi mtakubali? Watapinga. Sasa naanza 3:84 nipe mafuta. 3:84. Hapa ndio unabaha Biblia. Inasema hivi. Nisomee Shahal Barwani inasema nini? Inasema hivi. Sema. Sikiliza Mtume Muhammad anaamrishwa na Mwenyezi Mungu. Kauli kutoka kwa Jibril. Anakuja anamwambia nini? Sema kuli ewe Nabii Muhammad. Nipe manjonjo. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Anaambiwa tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na tuliyoteremsha sisi. Kwanza tuliyoteremshiwa sisi. Unasikia ndugu zangu Waislamu? Kwanza tulizoteremshiwa sisi na aliyoteremshwa Ibrahimu. Aliyoteremshiwa Ibrahimu. Na Ismail. Aliyoteremshiwa Ismail. Na Isaka. Nitamanuriwe Isaka. Na Yakobo. Nitamanuriwe Yakobo. Na wajukuu zao. Nitamanuriwe abuzukuru babo. Nicyo gituma muzosanga muri Bibiliya muri abo buzukuru ba Yakobo harimo ba Yeremiya, harimo Nehemiya, ba Ezira, abuzukuru babo ivyo bamanuriwe biremewe. Unabikataa kama nani wewe? So wanasema hivyo bamanuriwe ni ukuri. Sasa unapiga kama nani shehe? Bwana ukusu kunyoteza watu. Mpaka mnalipa tiketi kutoka Tanzania hivi tunamuleta Kinyogori. Bana Kinyogori ndio nataka usimame mjwangu. Wewe mfano mwari shindege na usomo mwari kwa makemukira bana bipo. Bandanya. Na aliyopewa Musa na Isa. Aliyopewa sikiliza. Na aliyopewa Musa na Isa na manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Na manabii wengine nyuma ya Isa na Mose na manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Maana kama mujui Biblia maana yake ni Biblos. Maana yake mkusanyiko. Ndio maana Biblia imekusanya vitabu vya manabii wote utawakuta ndani ya Biblia. Sasa hao manabii ambao wanasemekana hapo ni wanani? Ni wanani sasa? Ndio napenda kuona ndani ya Biblia. Abuzukuru ba Yakobo, ba Nehemiya, ba Ezira, urumva? Abo bose bari mu rugero rwa Israeli nibo bagiye bandika Biblia kandi ko babivuze ngo icyo banditse biragize gute? Biremewe. Cyangwa ngande. Bamusoma. Miliyoni 10 kane nipe manjozi. Miliyoni 6 kane haravuga. Biblia ngoresha. Sema. Vuga Muhammad yaje mbele kundi ewe Nabii Muhammad. Je, mbega mwawaona wale mnao waomba badala ya Mwenyezi Mungu? Naam. Nionyesheni wameumba nini katika ardhi. Sikiliza Muhammad Angiyengo, murabona abandi bagenda bihaya. Timwiza ukuri nirikibaye nyo kwisi bandanya. Hao wanaoshirika katika mbingu. Cyane ngibyo. Ni kitabu. Umbiriza. Ati Muhammad akirababwira ngo muumvirize. Muhammad akirababwira ngo nzamiri igitabo kilichokuwa kabla ya hiki. Muhammad avuze ngo nzamiri igitabo cyari mbere y'iki cya Korowani au alama yoyote ya elimu cyangwa ngo ubundi bumenyi bwari bwo bwose ikiwa mnasema kweli. Murumva Muhammad yavuze ngo hari igitabo cyaje imbere y'iki cya Korowani
niba mutabizi Bibiliya yabayeho imbere ya Korowani imyaka amajana 200 Korowani itarabaho. Muhammad avuze ngo imbere yuko ndabemera nimunzanire igitabo wewe unapinga mashehe hawajapinga hausome hata Korowani unapinga washehe hawajapinga wanakubali wewe unapinga nisema bali basi na wajakuwa wajakuja kama mnaanza kujende kama kumeanza kwa Korowani yari singora Muhammad ati zani igitabo cyatangu imbere yiki Korowani tukufu 10:44 nipe manjonjo 10:44 Korowani tukufu tuone hicho kitabu kilichotangulia Muhammad avuze ndani hicho kitabu nawe yagiwe gute hakika Mwenyezi Mungu ataweka wala imana 10:44 10:94 inasema hivi Muhammad wabwiwe ngo 10:94 Muhammad atabwiwe imana Muhammad yabwiye ngo nimunzanire igitabo cyaje imbere y'iki murumva niba muriko muravuga ukurikiza rako ngo tugisome Muhammad rero imana kirazira mubwira gute na ikiwa unayoshaka katika tuliyokuteremshia Muhammad abwiye ngo niwagiye makenga Muhammad abantu bakakuzazanira kuje twakumanuriye uzugire gute basi kubwivyo wauliza wasomao vitabu katika kabla yako babaze abasomye igitabo cyaje imbere yawe tukufira sema kitabo gani Biblia inagusa hapo Mayahudi na Wanasara ndiyo unasiya Muhammad abwiwe ngo niwagiye makenga kuje twakumanuriye uzubaza abantu basomye igitabo cyaje imbere yawe abo nabo n'Abayahudi n'Abakristo Manasara ndiyo maana Muhammad iyo bakino yari kuza kumbaza unamaka bibi kumbe mkiza wa Manasara ni wa Kristo baza bamamurama arabagije Kristo inacho muuzi mnataka tujee hao wanajua wasemi mnatuma na majibu la Tanzania mbele ndugu kuandikira ni muzi Manasara kwa Bakristo Kabiri 113 nipe ujone somo na maelezo Kabiri 113 kugira icyo gitabo kimenye neza nimuze murambara mazaba mama nini ni wa 113 Tanzania mnakera na Mayahudi husema msikiliza na Mayahudi husema Wakristo hawana hilo jambo. Hili ni swali la malumbano, sio shida kwenye malumbano. Mayahudi wanasema ni malumbano hayo. Hata ndani ya Waislamu kuna malumbano, si ndio? Kuna Wahamadia, kuna Wasuni, kuna Washia. Hiyo ni malumbano, si ndio? Mayahudi wanaleta malumbano kusema nini? Endelea. Na Wakristo husema. Na Wakristo wanaleta malumbano kwa Wayahudi. Mayahudi hawana hilo jambo. Naam. Na ihali wote sikiliza Korowani nasema na ihali hao wote ikiwa Mayahudi ikiwa Makristo hao wote wanasoma nini? Endelea. Wanasoma kitabu hicho wanasoma igitabo hicho nene wanasoma kitabu hicho cha Biblia. Walipofanya nini? Walipoteremshiwa umeruka havuga ngo Abakiso baravuga ngo Abayahudi n'Abakristo bavuga mu idini ryabo Abayahudi bakavuga ati Abakiso bavuga mu idini ryabo Yesu yera Messi yoja ariko ngo kandi bose basoma igitabo icyo nyene bamanuriwe cya Bibiliya kandi Imana yamanuye igitabo cyayo kuko Biblia ngo mbega Bibiliya ni igitabo cy'Imana nani Imana niba rero wamanuye Bibiliya ikayihereza Abayahudi n'Abakristo Korowani kabigendera wowe ujyana nkande Elinde watu kimitwe. Taka nyonyera. Maelezo. Ahojele sikiliza maelezo. Maelezo inasema hivi. Sikiliza maelezo inasema nini? Na ajabu iliyopo. Niko vizuri. Inasema nini? Na ajabu iliyopo. Ukiza kujitangaza kilimu hivyo. Ni kuwa kama wanavyofanyia wadui Uislamu. Hiyo 2:113 maelezo yake. Soma na maelezo hadi baruani bana. Hapo wanafanyana wadui wenyewe wao kwa wao. Mayahudi husema sikiliza
Wakristo. Kwanza ni uadui. Ni umuntu bagiramira abayuda bagacagura abakristo bakagarekirije bagacagura abayahudi bitoza n'umuntu wantu. Umbiliza bakavuga gute maelezo hapo hivi. Wakristo hawana lolote la haki. Hao Wayahudi wanaleta marumbano. Na Wakristo nao wasema mfano wa hayo. Na Wakristo wanasema hivyo. Na Wakristo akabukorera babwira Abayahudi. Umbiliza. Na huku wote wawili kandi bose uko ari migubiri wanatoa ushahidi wao kutoka hivyo vitabu vyao vya Biblia. Kandi wanakura majambo mu ngoma yakura mu gitabo cha Biblia bandanya vya Biblia wanavyoviamini wao wote. Na wale washirikina wa Kiarabu wasiojua chochote katika vitabu vilivyoteremshwa kumbi, na wale washirikina, sikiliza vizuri, wa Kiarabu hapa barila wasiojua vitabu vilivyokuja kabla ya Qur'an. Mungu wewe. Na tukuramenya ngonao bashirikina bahakani baba Arabu wale watu wa Kiislamu batigeze bamenye ibitabo bya Biblia ngo bya igitabo cya Biblia cyaje imbere ya Qur'an. Nao bagira gute? Tunajua kwa Mayahudi na Wakristo husema bavuga gute maneno kama hayo. Bakavuga matangeka wote hao wose wamesema kweli. Babukuri hapana kikundi kimojapo katika wao kilichoko kuwamo katika haki. Urumva kubantu batukana umuyuda atuze umukristo agatuka umuyuda, umwarabu agatuka umukristo cyangwa umuyuda nawe ari umukuri. Kubera iki abatigeze amenya icyo gitabo cya Biblia cyagiye wote walisema wote bila kujua kitabu kilichoteremshwa kabla hiki. Kumbe usiki Kiswahili wewe ndicho barivuga batitaye ku nyandiko zaji mbere yizi. Kumbe umuntu wese avuze ikinyoma atisunze Biblia uwera imani zomwana ko numuki numubeshi. Iyo ni Qur'an. Tuendelee kusomelewa. Tuendelee. 29 bite majonjo. 29 haravuga ngo 29 haravuga ngo maelezo ni isoma maelezo na namna hivi tumekuteremshia kitabu. Sikiliza, Muhammad anaambiwa wewe Muhammad kwanza tumekuteremshia kitabu. Na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha wewe Muhammad, tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Unasikiliza? Basi sikiliza kidogo hata kunikuruga. Ndani ya Qur'ani 29:47 inasema Muhammad abiyengo twarakuza kitabu cha Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia na wale tuliowapa kitabu cha Biblia. Sasa ukimsaraza Muhammad alipewa kitabu cha Qur'ani na sisi tukapewa kitabu cha Biblia 29:47 Qur'ani. Maelezo maana imani yatanzwe kitabu cha Biblia atari cyayo ko muri ko muranyoteza Qur'ani ati bege Muhammad wawe Qur'ani abakristo nabo ndabahereza Biblia wawucyana ngande na nakubagira ati ninabivuga bivuye muri Qur'ani urabyemera wabafishu Qur'ani iracyemeye bihakane maelezo. Na kama tulivyowateremshia vitabu mitume kabla yako nuko twagiye duhereza ibitabo intumwa zagutanguliye wewe Muhammad, tumekuteremshia wewe hii Qur'ani nawe twagwaye Qur'ani. Basi ataneka wale tuliowapa kitabu cha Biblia zamani twabaha igitabo cha Biblia Bwana uliakana ngande ili Qur'ani mimi sijatumia Biblia. Qur'ani nakubali kama Mwenyezi Mungu 29:47 kama Mwenyezi Mungu peke yake ndiye kateremsha Biblia. Wewe unakataa kama nani tena Nyerere? Ili bwana kutoa miraza ni misi. Palisha kilo nani mzee hapa baya ambaye yake uko hapo tukauane hapa ulama habibi. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wallahi raha sana, lakini inakuwa raha zaidi kama mtakuwa mnawafuatilia
hawa wasemaji wanaposema. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mada imemalizika na aloimaliza mada ni huyu kijana wa Kikristo anayejiita Habibu Ulama. Eti ulama Habib, hata maana yake hajui nini. Amekuja hapa anasema, sikilizeni nilipoishia mada. Mada tunaijadili Biblia. Je, ni kitabu cha Mungu au sio kitabu cha Mungu? Huyu bwana kaja, mwenzake Nyerere katoa Yeremia 8:8. Yeye kaja hapa anasema hivi, hiyo Yeremia 8:8 imepitwa na wakati. Si alisema kwa Kirundi hapa? Mmemsikia hamjamsikia? Labda mwenyewe yupo, bwana si umesema? Anasema amesema imepitwa na wakati. Sasa Yeremia 8:8 ni aya katika Biblia. Kwa kwenye Biblia tayari bwana kashatuambia kuna aya zimepitwa na wakati hazifai. Sasa kuna mada tena. Kwa mada alishaimaliza mwenyewe kwamba kwenye Biblia sasa Mungu anaweza akaleta kitu kisifae. Wewe mwenyewe unasema kwamba hiyo imepitwa na wakati. Wewe unatoa Yeremia 8:8, hiyo imepitwa na wakati. Maana yake mwenyewe amekiri kwenye Biblia kuna aya tayari hazifai kutumika. Maana yake ni ushahidi wa kutosha kwamba hicho sio kitabu cha Mungu. Sasa kisilia mashaka mwenyewe. Takbir! Tumsalie Mtume Muhammad. Alafu wanatumia ujanja mwingi, mbinu nyingi kuwapigisha takbiri Waislamu. Sasa Waislamu wasipokuelewa hawawezi kuitikia, wakikaa kimya wamekufa. Wamekufa Waislamu, sio wamekufa, hawajaelewa unachosema nini. Sasa wanasema takbiri, waitikie nini wakati hawajakuelewa? Hao Waislamu wana akili timamu, wakikuelewa wameitikia. Angalia mimi walivyonielewa. Waislamu takbiri. Wako hai kumbe. Sasa mimi nataka nitoe faida hapa. Faida ninayoitoa mimi ni kwamba hakuna Mkristo yoyote duniani ambaye anaweza kusimama kutetea maelezo haya kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Huyu bwana ameimaliza mada sehemu ya kwanza kwa maneno haya. Sehemu ya pili akaimaliza tena mada. Nyua mnawafuatilia kwa tabu, lakini kama mnawazingatia na wayasema mtawaelewa, hawa washajua. Akasema Biblia ili neno limekuja katika Kiswahili, lakini kwenye Kiingereza ni Bible, lakini asili yake ni Biblos. Biblos kwa maana ya mkusanyiko wa vitabu. Unaelewa? Mkusanyiko wa vitabu. Ukishasema mkusanyiko wa vitabu, maana yake vitabu vingi vikiwekwa pamoja, ukichukua gamba ukavifunika vile vitabu, kwa sababu ni vingi vimekusanywa pamoja, ili gamba ndio unaliita Biblia. Yaani sehemu palipokusanywa vitabu vingi, sawa sawa na kabati. Mle ndani kuna nguo za kike, za kiume. Hakuna mtu atakayevaa kabati, labda awe mwenda wazimu. Kwa kabati likiwekwa pale, sisi hatuwezi kujivunia kabati kwamba tutapendeza kwa kuvaa kabati. Maana yake utaenda kwenye kabati, kabati linakuwa halina kazi. Kazi yake kuhifadhi nguo. Utachukua nguo katika kabati na kuvaa. Kwa kama Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, na ndiyo maana ndani ya Biblia yote haukuti neno Biblia limetajwa hata sehemu moja, zaidi ya pale juu tu lilivyoandikwa Biblia takatifu. Juu lilivyoandikwa Biblia takatifu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, vitabu 66 vya Protestant, makanisa haya ya Kisabato, vitabu 73 vya Roman Catholic, vyote hakuna hata sehemu moja ndani pameandikwa Biblia. Pakipatikana katika maneno ya Mungu pameandikwa Biblia. Mimi hapa uwanjani leo nitaacha Uislamu, nitakuwa Mkristo leo hapa uwanjani. Hakuna, na hakuna mtu atakayeonyesha. Tena mimi nitakwambia nimechongea msalaba mkubwa kidogo, uwe mzito, nikiuvaa mpaka na bata kibiongo kwa ajili ya kutembea nao. Kama mtatoa ndani ya maandiko kuanzia Mwanzo 1:1 mpaka Ufunuo 22, kama mtatoa sehemu palipotajwa Biblia, mimi nitaacha Uislamu hapa uwanjani leo. Mungu hajui wala hakuna sehemu palipotamkwa. Sasa haya ndio mjenayo. Kwa unaposema kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, maana yake Mungu hajateremsha kitabu kinachoitwa Biblia.
ni watu wamekusanya vitabu vingi wakaita Biblia. Sasa hivyo vitabu ni vitabu gani? Na kuulizeni Waislamu na Wakristo mlioko hapa, Torati imeletwa kwa mtume gani? Torati imeletwa kwa mtume gani? Musa. Zaburi imeletwa kwa mtume gani? Daudi. Zaburi imeletwa kwa mtume gani? Daudi. Injili imeletwa kwa mtume gani? Yesu. Biblia kapewa nani? Ili kile kitabu cha Mungu Biblia kapewa nani? Na ndio maana ukiondoa hiyo Torati, Zaburi na Injili, maandiko mengine yote yaliyowekwa katika Biblia yanafanya kazi ya kumtukana Mungu. 7:20 Isaya. Mimi nitakuwa aya tatu. 7:20 Isaya. Hapo uje ujibu Mungu anaweza kuwa na sifa hizi? Maandiko ya Biblia haya. Torati weka pembeni, Zaburi weka pembeni, Injili weka pembeni. Haya yaliyopachikwa ya watu wengine yanafanya kazi ya kumtukana Mungu na manabii. 7:20 Isaya. Inasema, naam, katika siku hiyo Bwana atanyoa kichwa na malaika ya miguuni. Mungu atanyoa nywele zake na atanyoa haya malaika kwenye miguu. Mungu huyo ananyoa nywele zake kichwani na ananyoa malaika katika miguu. Kwa nini? Kwa wembe ulioajiriwa pande za ngambo ya mto. Tena wembe wenyewe unaenda kukodishwa kwa watu. Mungu anaenda kuazima wembe kwa ajili ya kuja kunyoa nywele zake na malaika kwenye miguu yake. Anaweza kawa Mungu? Mungu ananyoa nywele kwa wembe na malaika kwenye miguu yake anakuangua. Basi matusi ya kumtokana Mungu haya. Hivi Mungu mwenyewe akisikia anaambiwa anaenda kunyoa nywele zake na malaika yake ananyoa kwa kiwembe cha kuazima, anajisikiaje huko alipo? Sio Mungu, manabii wametukanwa, hakuna mfano wake. Hebu soma Mwanzo 9:20 Mwanzo. Angalia manabii walivyotukanwa. Basi kwambia Biblia sio kitabu cha Mungu, tueleweni. Hebu wale Wakristo wanaompenda Mungu, okoeni roho zenu, njooni katika Uislamu jioni ya leo mpate neema. 9:20 Mwanzo. 9:20 Mwanzo inasema. Inasemaje? Nuhu akaanza kuwa mkulima. Biblia inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima. Akapanda mzabibu. Akapanda mizabibu. Akanywa divai. Akanywa divai. Nuhu ni nabii wa Mungu, akanywa divai, yani akanywa pombe. Alafu akalewa. Akawa uchi katika hema yake. Akatoa nguo zake zote, nabii wa Mungu akakaa uchi katika hema yake, watu waone. Watoto wake Hamu baba wa Kanani akauana uchi wa baba yake. Haya, Biblia inasema nabii wa Mungu kalewa mpaka watoto wanachungulia uchi wa baba yake. Si matusi hao kwa manabii. Hichi kitabu kinatukana manabii. Wewe nabii wa Mungu eti kalewa mpaka watoto wanaenda wanauchungulia uchi wa baba yake. Maana yake akaenda atahadisiana, ya baba iko hivi. Jamani, tuacheni masiara jamani. Tunapokuja kwenye swala la ukweli, masiara wekeni pembeni. Mungu hajawahi kuteremsha kitabu kinachoitwa Biblia. Maana msitake tuseme sana. Kuna mengine tunafunika. Acha hiyo ili ujue kwamba Biblia sio kitabu cha Mungu na manabii wamekuganwa. Ndani ya Biblia Nabii Luti anaelezewa habari zake, watoto wake wawili wa kike aliyowazaa mwenyewe, wote kawaingilia na kawatia mimba kawazalisha. Mwanzo 19:30. 19:30 Mwanzo anasema Lutu nabii wanatukanwa. Lutu akapanda kutoka Soari. Lutu akapanda kutoka Soari. Akatoka mlimani. Ndio. Na binti zake wawili pamoja naye. Akaenda akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye. Kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Aliogopa kukaa katika Soari. Maliza. Akakaa katika pango yeye na binti zake wawili. Kwa hiyo Lutu kidume na mabinti zake wawili wamekaa katika pango. Ikawaje? Yule mkubwa, yule binti mkubwa, watoto Lutu sasa wanaanza. Akamwambia mtoto, akamwambia mdogo wake, akamwambiaje? Baba yetu ni mzee. Akamwambia baba yetu huyu kashazeeka huyu, wala hakuna mtu mume katika nchi. Alafu hapa hakuna kidume chochote hapa akitusaidie. Atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia. Atuingilie kama ilivyo desturi. Watoto wa Lutu wanajadiliana, hakuna mwanaume hapa tukafanya naye mambo. Haya. Na tumnyweshe baba yetu mvinyo. Tumnyweshe pombe baba yetu. Tukalale naye. Hapo twende tukaingiliane na baba yetu. Watoto hao. Ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Ili uzao wa baba yetu tumuhifadhie.
tumzalie sisi baba yetu. Hivi kitabu cha Mungu kinaweza ikatoa maelezo kama haya? Acheni masiara nyinyi. Kitabu cha Mungu sio kitu cha masiara. Leo kitabu cha Mungu kinatoa historia, Lutu kaenda kukaa mlimani anaanza kuwazini mabinti zake. Kitabu cha Mungu kinachokusudia kutoa mafundisho, watu waende paradise. Kwa kitabu cha Mungu kitoa maelezo kama haya, kinaanza kuelezea eti nabii kakaa anaanza kuwazini watoto wake wa kuwazaa. Acheni mchezo. Wakweli naweza kinaweza kwa kitabu cha Mungu hicho mzee wangu? Haiwezekani. Baba haiwezekani. Waislamu takbiri. Allahu Akbar. Tunapozungumzia kitabu cha Mungu tuna maana ni kitabu ambacho kinafanya kazi ya kuongoza. Angalia Qur'an, mmeharamishwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe, watu wanajua nguruwe haramu. Mmeharamishwa pombe na kamari, watu wanajua hivi. Mmeharamishwa hivi, oeni mnawapenda katika wanawake wa Kiislamu, acheni zina. Zina ni haram. Kitabu kinakuja na mafundisho, mambo matamu, mafundisho. Leo andiko kama hili kanisani padri analisomaje kwenye sala? Utasalishia mfano nyinyi Waislamu ndio ingekuwa Biblia ndio kitabu cha kusalishia msikitini. Haya sasa ndio imamu kasa Allahu Akbar, kamaliza surati al-Fatiha, anakuja surati Luti anawazini watoto wake. Luti akakaa na watoto wake, mwana imani, akaanza mtoto mdogo, kumnyeshe baba, leo tukazini naye, tupate watoto. Allahu Akbar. Mwe mnapunguza masiara, mwe mnapunguza utani. Tunapozungumza swala la Mungu na vitabu vya manabii, tunazungumza kuhusu kuokoa roho za hawa watu wanawapigia makofi. Tunazungumza kuhusu ufalme wa milele wa hawa Wakristo ambao mnalazimisha kuwafunika akili zao wakati maandiko yako wazi. Wachieni hawa akili zao ziwe huru kufuata vitabu. Wachieni hawa wajifunze. Unalazimisha Biblia kile kitabu cha Mungu kwa maelezo haya. Acheni hivi vitu vya ajabu ajabu. Anakuja anasema Biblia kitabu cha Mungu imetajwa katika Qur'ani, akasema katika fasiri ya Sheikh Muhsin Barwani. Watu wa Biblia sasa mfano ndo kwanza sio Mungu aliyotaja. Ukisoma katika hiyo tafsiri Barwani ameweka mabano. Ile bracket inaashiria anafafanua lile neno Biblia lipo katika bracket, lipo katika mabano. Anaashiria, anafafanua vitabu vya kale ni hivi vilivyokusanywa katika Biblia. Ndio maana lile neno akaliwekea mabano, hakuliacha lilivyo kama Qur'ani. Na ndio maana kwenye Qur'ani matini ya Kiarabu halipo. Sasa leo ndio limekuwa sehemu eti nguzo ya kuegemea hao wanakuja kutetea Ukristo kwa ajili ya neno lililopo katika mabano ambalo kalifasiri Sheikh wa Kizanzibari wa Oman Muhsin Barwani. Haya mfano wa Qur'ani ingetaja Biblia. Ndio kusoma kitabu cha Mungu. Kwani kila kitu kitatajwa kwenye Qur'ani ni kizuri? Qur'ani imemtaja mpaka shetani kama mlikuwa mjui. Anaenda wapi? Peponi. Qur'ani kutaja Biblia kwanza haijataja, na hata ingetaja isingekuwa hoja ya watu kutumia. Ukija hapa utupe maelezo yenye uhakika kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Wapi Mungu ndani ya Biblia kataja neno Biblia? Injili imetajwa, Torati imetajwa, Zaburi imetajwa. Na ukija tena utuambie, tunajua Musa kapewa Torati, Daudi kapewa Zaburi, Isa kapewa Injili, Muhammad kapewa Qur'an. Uje utuambie tena Biblia kapewa mtume nani? Tumsalie mtume Muhammad. Baada dakika ngapi? 2. Baada dakika 1. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hapa tunakuja kuwafundisha hawa. Jana na leo mazingira bado hayako sawa sawa, lakini nataka niwaambie Waislamu wote mliokuja hapa katika hii dakika 1, jitahidini sana kuhamasisha wenzetu. Mkienda majumbani waleteni mamia kwa maelfu ya Waislamu hapa, siku 2-3 zilizobakia tupate faida iliyokamilika. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Kesho mada wanachagua hawa, wanapeleka kesho kutwa mada tunachagua sisi, na mada tutakayoipeleka kesho kutwa hapa viwanjani nitawatajia leo kabla hatujaondoka hapa. Ndio tunakuja kulimaliza kanisa siku ya Jumapili hapa. Assalamu alaykum. Kamera kutungaire cyoko sije abantu. Muri turaneza tusinyota 15. Yagize ngo kubera yuko muri Bibiliya havuga yuko Loti yaryamanye n'abakobwa biwe ngo Bibiliya si igitabo cy'Imana. Siko aravuga. Ngo kubera Bibiliya itondagura ibyaha byabaye byakahise ngo bitubita ibitabo cy'Imana. Siko
Imana ikatubuza kwiba ikatubuza kubesha mbega igira nabi kuba bitubuza gukora ivyo vyaha igira nabi kuko rero abantu baravyemerewe murazi impamvu aba anye ivyo vy'ubusambanyi bariko baravuga Korowani 33:50 Muhammad yabwiwe ngo abakobwa ba mwene wanyu bamuyomba bawe bashiki bawe uzogonge ugonge abisha bawe ugonge abicukuri ugonge abicukuri ugonge mbega ibyo n'ijambo ry'Imana ko byanditse muri Korowani urabona ingorane kandi wowe barakonfirima kandi wowe baravyemeza none biri bitatu Loti abakobwa biwe baramuhobera icyaha ajyambana n'abakobwa biwe wumva Bibiliya yamushigikiye ahubwo Bibiliya yashatse kutubwira iti icyaha cyakozwe kidagiwe n'igihe kigiye gusubira ubwo murabona ingorane shehe utarudi Tanzania kwa mkuu Asha ikarumonga ndiko ndakubona wabikandagiye rero nanjye muri iyo minsi bararikora riri n'urumo ibyo gukomerana reka natujye mu cigwa sibyo none ikigo kuvuga giti mbega Bibiliya ni igitabo c'Imana sibyo hari undi murongo yasomye na wibutso muri Yesaya 7 ku murongo wa 20 sibyo Yesaya 7 ku murongo wa 20 acha soma muri Bibiliya ngo ati Mungu atanyolewa mwakuni sigara garinyaniwe ngo ati Mungu atanyolewa somi to soma ubirize Mungu atanyolewa Mungu atanyoa ukikugereka Mungu atanyolewa soma ego kurabusi haraho azonga azonga ku mutwe nubwo yaba ku mubiri abumize Mungu atanyoa Mungu atanyolewa Mungu murumurane atatanya hangu ya rosi cyane gikomeye cyane agoye aje nakunda kumviriza neza kandi kwa kusikiliza kabisa kwa makini Unaona sasa acha tuendelee na mada kisha kaleta somo la Yeremia 8:8 sivyo ilisomeka kandarika ukeko ngabanditsi bari kandi kishindikaramu hiki y'ibinyoma urumva somera titre yaho hantu amagambo avuga ngo ivuga gute Imana izohanira abayuda kutihana kwabo isigira yuko abantu b'abagarariji Imana izobagira gute izobahana kubera abagarariji n'abagena bavuga ngo Bibiliya ngiri iki iri n'ibinyoma ndabayekane usomera ku murongo wa 11 honyene haravuga ngo havuga gute kandi bapfuye ibiyenzako igikomere cy'awo mukobwa abo bantu banje bavuga bati amahoro n'amahoro kiraje kwanduka bagenda bavuga gute n'amahoro salamu abantu bagenda baramukanyega amahoro niyo bagize gute niyo bagize Bibiliya igitabo cy'ikinyoma soma ku murongo wa 12 avuga gute mbega hari isoni bagize mpira bamaze gukora ibizira nta dusoni namba kumarama bari ku marembo ingendo bazira bazogwaho jehoraho bivuga Imana ikiza gute umuntu wese avuga ngo Bibiliya ni igitabo cy'ikinyoma azogira gute azogwaho turi kumwe reka tubandanye mbega ko yavuze ngo amajambo yasomwe muri Korowani yerekana yuko Bibiliya ari igitabo c'Imana amesema vizuri eti hilo neno Biblia linapatikana kwenye mabano siko yavuze eti kwenye mabano je Korowani iko kwenye mabano tusomere tubirize kama Biblia iko kwenye mabano je na Korowani iko kwenye mabano nitosanga Korowani mutuzitizo nana niteducisha n'umurongo futi tabitabura soma avuga gute hivi ngo kubwizo tumeteremsha kitabu entre parenthèses cha Qur'an tukuma hili kitabu mtuzitizo Korowani mabano unasikia hiyo neno Korowani liko kwenye mabano
Qur'ani 29:47. Asubiri kwanza tuambie hapa Qur'ani iko kwenye mabano. Sasa shehe, wewe unakubali kama Qur'ani ni mkusanyiko wa uongo? Ambao wanakubali kama hili neno liko kwenye mabano wapandishe mikono. Wote kimya. Na wakini atenda kujengo ngurabona ngutachamba mwili yangu ni mutuzitizo nguru mvango ni mutuzitizo na Qur'ani lile jambo ni mutuzitizo kwa kutarivuze. Hapa tuongea Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Qur'ani tayari imeshaonyesha kwamba Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa wao wanapiga kama nani? Hebu ichane basi Qur'ani. Hizo Qur'ani zote zinakubali kama Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kama wao wanapiga basi ichane Qur'ani tuone. Subutu. Baraiko batukuta kilingo wala nigongee. Aisha ruoni njalo msikiti uende. Asa shehe ambaye kuenda haja pia Tanzania kama ati jeona ataweku Qur'ani ni kitabu chikinyo. Ndio kishehe. Nimba wake na vokano ili utani tuhazi. Nukusubiri ni tuhangenya. Nukucha mutanganyika. Ujaramoga ndio ibintu mu namaze kumugamisha ndiranza. Oya nzoca mu ijenda turabisera giza rizomujana kukigogo. Reka tuandanye. Ikiba kivuga giti mbega Bibiliya ni gitabo cy'Imana sivyo none. Ikigo ni kumenya yuko Bibiliya ari gitabo cy'Imana cyangwa atari gitabo cy'Imana. Msomaji. Msomaji. Soma Petero 2:21. Igitabo cya Petero 2:21 y'amajambo avuga yake muri Qur'ani aravyerekana neza ko Bibiliya ari gitabo cy'Imana. Naje rero ngarutse muri Bibiliya nzani yandiko. Kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana. Atajambo ry'abavugishwa n'Imana. Bazanye no kugomba k'umuntu. Ariko abantu bavuga ibyava ku Mana. Yarongowe na Muhemu Yera. Banditse barongowe na Muhemu Yera. Nubwo Bibiliya itondagura n'ibintu byabaye muri kahise kugira ngo ntituzokubaga kugira bite kubikora. Sibyo none. Ntabwo ukatubesha ngaha ngo urabona ngo kuri Loti ibyabaye ibyaha ngo byabaye bijya byanditse kugira ngo bitubere akarorero ntagire umuntu umwe zo kubanga gusubira gukora ibisa nabyo siko none none abo rero Bibiliya yacu yanditse barongo na Muhemu Yera. Muri gitabo cy'Imana nyereka iyo Qur'ani nyereka hano umurongo umwe wanditswe murongo na Muhemu Yera mu Qur'ani. Kandi Qur'ani 17:85 havuga ngo nta Muhemu Yera bagira. Avuga gute? Nani mwabwira Waislamu kupewa katika elimu na umenyi mwahawe kidogo tu ariko mwahawe mkenya na hayo hiyo kidogo muri bitajyanye n'izimemu yani majambo mwahawe gukanika amavuatire mu biyenzi kuja mu isi ya retrovizere nyene asha amaparapluie yameretse kabisa Imana yarabahaye impano ukoreye ku muduga wawe ukina neza ja mu biyenzi cyagi cyapati reka aba rero bafise impano rero tutari bo Yera nyinshi cyane bazigenda ngo baziromara aba bazigukanika imiduga amamoto niyashaje muri katongo bikongera ariko bikajya mu iyo mpano bafise abamama babo bafise impano yo guteka ipirawo injama makumyabiri n'amajana abiri umwana w'ikigori abyusha yari amacapati akufoni bamilionera ameonepa akila chapati anakula chapati ya rangi 7 bakuteka ipira wabano baranichokura gashamo marangi n'ijana nizo mpano bafise rero ikigo kivuga giti mbega Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Turabona yuko Bibiliya ari igitabo cy'Imana kandi ibyo twabonye muri Bibiliya twongera tubona no muri Bibiliya no muri Qur'ani sibyo rero usomaji umusomyi uriho mwareke kudusamaza tubandanye usomera Timoteyo 2:3-6. Igitabo cya Timoteyo 2:3-6 hari amajambo avuga ngo usomera twumvirize ibyanditswe byose muri Bibiliya byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza imbere nziza kugororoka umuntu w'Imana
bakora igikorwa cyiza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero ibyo byanditswe byarangwa n'iki? N'Imana, byahumetswe n'Imana ngo kandi bifite ikimazi cyo kutwigisha, kudutunganya no kudutoza imbere nziza. Niyo mpamvu y'amajambo muri Bibiliya tugenda tubona atomako ibyaha abantu bo muri kahise bose bagiye bagira gute bakora, kugira ngo natwe ntitugwe mu mutego nk'uwo baguyemo ngo tugire gute tubikore. Sibyo none ibi byose bigaragaza ko Bibiliya ari igitabo cy'Imana. Ibyahishuriwe 22:18 zandiko amajambo avuga ngo avuga gute? umwumva wese amajambo yavugishije muri iki gitabo igitabo cyayo muri iki gitabo umva amajambo yose avuze muri iki gitabo ndabishimira nawe kuri we ntihagire umuntu azokungurira kuri we. Imana izomwunguka ibyago zanditswe muri iki gitabo. Urakoze cyane. Ntihagire umuntu akura ku majambo y'ikiriza, ntihagire umuntu atogabanya mu yandi majambo. Imana izomukura ku mugabane, igiti cy'ubugingo umugwa wera. Urakoze cyane. Byanditswe muri iki gitabo. Ibi byanditswe muri Bibiliya, sibyo none acaza ngaho abihakane ngo Bibiliya si igitabo cy'Imana. Mbega twavyerekanye ariko twavyerekanye Bibiliya yigaragaje ko ari igitabo cy'Imana. Yigaragaje Korani yashinze Bibiliya ko ari igitabo cy'Imana cyangwa yavyerekanye? Muri kibazo kiriho gusaraza abantu. Rero tumaze kubera yuko Bibiliya ari igitabo cy'Imana kandi ibyo onye Bibiliya iravyemeza neza, kandi nkuko twabibonye na Korani iravyemeza neza. Korani 2:13 igitabo cya Korani 2:13 hari amajambo avuga gute? Korani nayo ikisema avuga gute? Korani 2:13 haravuga ngo zani nyandiko Abayahudi usema, Abayahudi baravuga iki jambo n'Abakristo usema Abayahudi hawana nayo jambo wote wanasoma kitabu hicho Biblia. Korani ivuga ngo Abayahudi n'Abakristo baratongana kandi bose basoma igitabo kimwe bahawe n'Imana nicyo cyane Biblia. None mihakana mwande niba birasomye muri Korani ari ikinyoma, gucwa Korani cyane mupande toro subutu. Ajya Nyerere aravuga ati ntabwo ko rinarenda mukumbe se birarayirutse kongera ndacagura iminsi 11 turi ngaha. Sibyo none tunacikwa cyumvikanye uhereye ku mwigisha yabanje kubona iwacu nacyo nabisubiyemo nabyerekanye muri Bibiliya na Korani yuko Bibiliya ari igitabo cy'Imana. Haleluya, izina ry'Imana ry'icyubahiro. Wese watakibura wote kimya uburambonera ntibavuga ibi wote kimya wamekufa Shayamuri kare yavuze ngo nibyo bintu muzoma ngo muri Korani ya mayunga ngito sivyo. Sisi tusome katika Korani ya mayunga, tunasoma katika Korani tafsiri ya Barwani. Au unajua hiyo? Ile tafsiri ya Barwani ndio ile. Wewe unaificha kwa nini? Kubwibyo cyaracho narasomye ijambo rivuga ngo riboneka mu gitabo cya Luka 12:2 ati ko mwavugiye ahantu hagegeye mwinyegeje tuzobivugira ahantu hejuru ngaha kumatsu hejuru uburebi yo turi turabivuga uburebi tugeze mu mwanya w'amatangazo mwihangane ko tubivuze. Islamu takibir. Navuze yuko igitabo icyo ari cyo cyose usomamo, Ikirundi basi Korani, Igifaransa, Icyongereza, zose izo ni kopi, originale ni Cyarabu. Mu majambo rero muri Cyarabu nta jambo Bibiliya ririmo. Ndazi kurushinga waraza ariko
Imana itezagire kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka nshimira abigisha bose ku mpande zose ko bari kuragenda bigisha. Ijoro ryiza bigisha kabisa turimo twigumira mu nyandiko. Murabona ko ari ibintu biryoshye siko none kabesera. Ni ibintu biryoshye twibereye mu nyandiko twimvira amagambo y'Imana. Heri kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa mimi nataka nimesimamishwa kwa ajili ya kuuliza swali. Ikiwa wako kiragenda abantu murafise ubwenge bwo kumvisha ubwenge nicyo gituma Imana yabaye ubwenge kugira ngo muzokumve. Nauliza swali sasa mashehe wangu mnisikilize vizuri. Qur'an sura Al-Baqara ayati ya 113. Kabiri 113 chapter 8 nipo manjonjo. Na Mayahudi husema mimi naulizia hapa. Mbaliza ngaha nyene ariko arabukutumvikana ko abantu manumbano ukujyana ko abantu narabwiye ati mu kujyana ko abantu byo birambaho n'umugore n'umugabo barashwana bakajyana kandi babana umugo abayahudi n'abakristo bakoraterana ku mirango baswana Mayahudi husema abayahudi bakabwira abakristo hawana lao jambo ngobeke nacho mufise na wakristo husema n'abakristo bakabwira Mayahudi hawana lao jambo namwe nacho mufise uko kujyana kuri hagati yabo byo bisanzwe nani ngariko naho bajyana umbe Qur'ani naho bajyana na Bilali wote wanasoma kitabu wote bose naho bajyana basoma igitabo cyavuye walichoteremshiwa Biblia igitabo bamanuriwe n'Uhoraho cya Bibiliya. Swali langu ndio hili sasa, niba Imana Qur'ani ivuze ngo abayahudi n'abakristo barajyana kandi bose basoma igitabo bamanuriwe cya Bibiliya, imada ivuga ngo mwumve neza, mada ivuga ngo mbega Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Ikibazo cyanjye ni ikimazehe, niba Bibiliya yamanuwe n'Imana none Imana yamanuye igitabo atari cyayo, niba atari cyayo yagisanze kwande kugira ngo tumenye nene cyo Imana yagiye iragisaba. Ukimabikora barivuze ngo ni igitabo cyamanuwe n'Imana none Imana yamanuye igitabo atari cyayo yagitigende kugira ngo kimanurire abakristo b'Abayahudi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Mai ndituma mu majambo nibaza ikibazo cyumvikanye kivuye muri Qur'ani kuko mwatubwiye ko Qur'ani atana hamwe yanditse mu gitabo Bibiliya. Mwenyekiti Sinheba Takiburi. Kwa hiyo Waislamu, swali limesikilizika, ametoa andiko ndani ya Qur'ani. Sasa mimi ningeomba mwenye atajibu hili swali atuwekee wazi. Je, Qur'ani hii ambayo tunajua Mungu aliteremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam imekubali neno Biblia au vipi? Mwalimu Sheikh Said Kinyogori, karibu. Qur'ani inaijua Biblia au? Ndio swali ambalo ameuliza. Je, Mungu amesema ongo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Tumesikia swali huyu anauliza, anasema hawa wameteremshiwa kitabu. Sasa wanateremshiwaje kitabu kama hakikutoka kwa Mungu? Na anataka yani ana mashaka katika huku kuteremshwa kitabu. Unajua nilikuwa nafasiria pale, nimesikia vizuri. Nimemsensa ndio maana. Nimemsensa tatizo Kiswahili unajua, lakini unacheka kiujanja. Hapo sekunde 30. Unajua kila siku nikuuliza swali huwa na mwingine wale wajambao hawanielewi. Swali langu ndio hili. Kitabu wanasema kwamba ni kitabu kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Sasa swali ndio hili. Kama kitabu kiliteremshwa na Mwenyezi Mungu na maana anasema Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, swali ndio hili sasa. Je, Mwenyezi Mungu alichokiteremsha hicho kitabu sio cha kwake? Na kama aliteremsha kisio kuwa chake, alikiomba na alikiazima nani? Bwana mimi nimekuja. Umeme umekatika
Kwa kama tutakuwa watulivu tukasikilizana, basi tunaweza tukapata alau kunusuru muda wetu kwa dakika 2-3. Lakini kama tutakuwa watulivu na kusikilizana, isipokuwa kama tusiposikilizana, basi hatuwezi kufanya chochote chenye maana. Waislamu kule mnanisikia? Basi kama kuahirisha.